5 seconds.
Alright, so good afternoon ladies and gentlemen. We're here live via satellite with no commercial break at Barangay Balingasan Covered Court, and welcome to 2023 Cap Elmer Pondales and Miss Juliana Nana Labadia, the All-Star Game. Behind my back is the Team Juliana.
ang nagdaog sang first game nila dire sa Balingasag sa Cap Elmer Pondales and Juliana Nana Labadia. So this is the best player of the game, Mr. Terdy Garbanzos. Uy, palakpak Team Juliana. So Mr. Garbanzos, ano ang mga ginhanda nyo, gin-prepare para perdihon ang inyong opponent? Teamwork. Diskarte lang. Teamwork and diskarte. So amo sinahaso, subaybayan nyo kami. Syempre subscribe sa YouTube channel nga Bantay At syempre ipinduton ang notification bell para updated sa masunod nga mga videos. Alright, so boys, ladies and gentlemen, once again, Bantay